Bueno, más o menos. Vale, Elvis Presley. Ez dut jo ez da hau inoiz, a ver. One night with you Temazo. is what I'm now praying for. The things that we two could plan. Guazen tono ateatzea, bale? Beste metela. A ver, baina zenbat kamara, flipas, kisto montajea. Hau da, produzion ETV superatzen, ja, chaval, flipas. Bueno, eta ja mikrofonotat aztemagak hitzeiten, ja, nite digo. Bai, hemen dauka prestatuta azkenen etxen home studio daukat. Eta dena prest daukat grabatzeko eta dena kalitate honakien, así que aprobetxatu itet. Akustika ondo, ez da, bai. Bale, orduan, guazen tonoa ateatzea leheno bezala, bale? Lehenengo gauza beti, tonalitatea ateatzea. Orduan, junbardeu bilatzen, aber zein dan tonika, bai? Ba, nahi askotan laguntzeitena, kantatzea, osea, errepikatzea balin baukazue, hor, jotzeitun nota horiek ez, reproduzitzea hauakin, nahi asko laguntzeitzea, hola, ez daukat musika jarrita dauki beharri, baizik, itetena. Ya está, ja bakizkit, bale? Mi, la eta mi. Bai, nota horiek. Nahi asko laguntzeit horrek. Tono ateatzeak ondaola, saiatzea nola kantatuko zenuken akordeoi. Ze, karo, akordea bat, berez, 3 nota edo gehiago dauzkan, zera da, ez? 3 nota edo gehiago dauzka, orduan. Ahotsak bakarrikan nota reproduzitzea, orduan, normalen tonikara jotze du, normalen, batzutan ez, baina, orduan, hoi da modu azkar batez, belarri izateatzeko tonua. Kasu honetan, mi mayor. Bost, hoi da 6 septima. Bai? Min gaudela ja, bai, aprobetxatzen gaina gitarra min dago afinatuta, bale? Osa, 6. soka mi da, eta hoi dena. Orduan, min bat lau bost, leheno indon bezala, bale? Min bat lau bost, izan guztian, bat da mi, gero, mi, fa, sol, la, laugarrena, eta bosgarrena si, bale? Orduan, hoiek seguro atakako jala, bale? Mi, la, eta si septima. Bueno, si septima, bosgarrena normalen beti septima izatea, bale? Horretik jartzen si septima, baina, bueno, maiorriten magenuke baita, ondo gotzan. Asiatik berriz, Eta gero itau. Ta-na-na. Oitau. Ta-na-na. Vale, holako zerbait. Eta ritmoa baita, askotan, pasez zeitik asakin, eta ritmoa zein da? Ritmoa askotan nik jartzeiet, ez? Ikasten nahi dianen, sobre todo, hasieran, ritmo ezberdin, base ezberdin batzu daude. Baina, bueno, hau entzun da. Hemen indaitezke ritmo asko, Jundetzak ez dola, bera gora, edo ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta. Bai, jonde, daiteke ritmo ezberdinak indaitezke. Atatze zaitena jokoet, bale? Osa, gorputzak eskatzeitena. Aurra. One night with you
plan would make my dreams come true. The things that we two could plan would make my dreams come true. Just call my name and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. My love's too strong to hide. Séptima. Always live very quite right. I ain't never did no wrong. Has tenia guaz. Now I know that life without you Sisetiman parón. been too lonely, too long. One night Buah, temazo. is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams Ez da otonontan. Ez que, kao, dauzkat, barkatu, pantalla ezberdinak, da, hemen adibidez ez dauka sartuta beste movida hoi, nola da, me gusta eta hoi atatzeko. Ez dakit nola egiten. Hoi beste pantalla nama. Hoi dena konfiguratzen jo naiz, ikasten nahi, pazientzia. Egurre. Mi esker hemen oteatik. Jarraitu ingote. would make my dreams Séptima. always live very quite right. I ain't never did no wrong. Sostenido. Now I know that life without you Sí, séptima. been too lonely, too long. One night is what I'm praying for. All things that we could plan make my dreams come true. Oh yeah.